Kako ste mi? I dobrodošli u novu epizodu nečega što nije gaming, već... Ja ne znam kako da ja zovem ove serijale. Moje reakcije na nešto što moje oči gledaju i moje uši čuju. Da se tak zove serijale. Kao što ste mogli vidjeti iz ovog intra, ovaj video se radi o cringe-u. A šta je sad nedavno bilo, to jest još uvijek traje, a to je E3. Zašto radim ovaj video? Prvo, zato što u prošloj epizodi, kad sam vrtio onaj fidget, koji više nemam zašto sam strgao, sam vas pitao, želite li vidjeti još ovakvih videa koji nisu gaming i došlo je preko 20.800 lajkova. Što je fenomenalno, zašto želim malo onak promijeniti content da bude svega i svačega. Tako da ako vam se sviđa i ova epizoda, slobodno stavite like, u komentarima mi recite Marko, ja želim još vidjeti ovakvih glupih epizoda. I naravno preplatite se i stisnite notifikacije kako bi se znali, kada da izbjegnete moje videe, eto. Ali sada se sigurno pitate, Marko, zašto radiš ovaj video? E pa radim ovaj video zašto se... Naišao sam na Jessija iz Prank vs Pranka. I čovjek se toliko osramotio da me sada iskreno zanima koliko još cringe-a ima na ovom E3 2017. Možda ćemo još pogledati 2016 zašto nisam vidio tamo sve. Ali uglavnom ajmo početi s ovim epizodom da vidimo uopće na šta će ovo izgledati. Nema šanse da je ovo tu intro za EA Play, ovaj hashtag EA Play ili šta već. I went early, Rog. I went early. Late. Jo, ja se sjećam toliko puta kada sam ja Blodu išao davat 5 i onda kad je fullo ispred 1000 ljudi. Zato ja i mrzim i pričati u public i davat 5 u public i općenito raditi ikakvu interakciju u public. Sam me stavio u moja 4 zida i ja ću ti biti super. Neću imat nikoga, ali ću ti biti super. Ajmo mi nastaviti s ovime, ovo je... Oh my god. Evo Jessija, iso. What up, guys? I am here to talk about Need for Speed. Okay. Payback. Čovjek se izgubio, Yeah, it's a great game. I'm a YouTube creator. Need for Speed Payback. It's coming out. I got my boy Marcus, executive producer here. Okay. He is the producer of the game. Thank you, Nick, for having me. Hey man, thanks Jesse. Oh, Jesse. Jel ti ovo trebalo? Jel ti ovo trebalo, Jesse? Please mi reci. Još ga je nazvao Marcus i onda kad je došao je ovak. The producer of the game. Thank you, Nick, for having me. Hey man, thanks Jesse. Nick? Čovjek se ne zove Nick, Marko se zove. Okej, ajmo dosta s ovime i idemo samo vidjeti u 2016. kakav je cringe bio, zašto me iskreno jako zanima. The largest action adventure open world Ubisoft has ever done. And I know a bunch of you were thinking, is this... Okej, možda čak i ovo to će biti dobra kompilacija. Da vidim samo koliko do pregleda ima. 600.000, okej, trebalo bi biti dobro. I have always wanted to play in a world with dragons and to fight against giant beasts. Joj, srećo moja, nek mu neko da nekog čudovišta da ga može zadaviti. Kako mi ga je žao, jedino što on htio u ovom svijetu je čudovišta. And to fight against giant beasts. Sad sam se totalno maknuo od E3 i otišao na Try Not to Cringe Challenge. Sada je najbolje od svega to što ja znam da ću ja cringeat, ali idemo mi vidjeti što ovo izgleda. Šta? Da budem iskren, ovo se dešava i meni. Ja isto znam onak zaplesati i onda kad pogledaš nekog onda onak... Ti si ovo gledar, tak? Okej. Ovo je, evo, faci došao. 11.15, 81.63. I Elastigirl, to je ovo izmi... Ovdje je faca! There were no overweight people in the concentration camps. Now they weren't exercising a lot. They just weren't eating. Now I'm not going any further with that. Pa ne možeš to reći! Jel taj čovjek još uvijek živ na ovom planetu? Jel ovo... Wow, ja ne vjerujem, ja iskreno ne vjerujem. Da. O, čekaj, ovo su naši. Da smo svako u svom okruženju ispravljali ono što je pogrešno. Dobro. I pogrešne ljude... Okej. I pogrešne ljude... Jadna. Dobro, i pogrešne ljude šta? A, to je to. A, zeznula se, okej, pa dešava se. A dali su još drugu priliku? I opet Slađan Zdravković. Nemoj.
Nemoj, populala si jednom već, nemoj ponovo, molim te. Pogrešni ljudi. I pogrešni ljudi? I pogrešni ljudi zaustavljali na njihovom putu. Da? Da smo ih sprečavali da čine pogrešne stvari, ne bi se te pogrešne stvari dešavale. Bravo, uspjela si, yes, nevjerojatno, please nemoj pasti ili nešto. Oh my god! Ne. Sad ću vam odmah reći jednu stvar. Kada dobite drugu šansu za ovakve neke stvari, nemojte. Univerzum vam je rekao, ovo nije tvoj dan, nemoj ni pokušavat ponovo. Working on this all morning long. Is she done? A čekaj. Da, sakri se iza bora, neće ti niko ništa biti. O nemoj, eto šta govorim, pa nemoj drugi put pokušavat. This little girl is me. And you told somebody that she's dead. Wait a minute. You didn't disappear? Well, that's interesting, isn't it? How do you explain being Ja sad imam savršeni izgovor za svaki put kad zeznem nešto. Sad ćemo isprobat. Marko, opet nisi oprao suđe. Brzo, operi. Ozbiljno, nije se oprao, ha? Da, nije se, pa nisi oprao, ajde. Pa vidiš, zanimljivo, ha? Zar ne? You're taking advantage of desperate people. Čekaj, ženska je uzimala novce da to... Okej, ovo je malo previše. Of course it hurts. Of course it's fire. Of course it's pain. Of course it's... Jedno čekam vidjeti sve cringe-eve sa E3 2017. To će biti nevjerojatno. Ali, na jednu dobru stranu, jedva čekam 2018. Zašto će tad za Playku izaći takvi naslovi. I naravno, u komentarima mi recite, jeste li vi isto uzbuđeni radi Days Gone, Last of Us 2, God of War. Ok, znaš šta, ovo se polako pretvara u neki drugi video. Tako da hvala vam puno što ste pogledali obzoru na ostane sila. Ako je, slobodno stavite like. Preplatite za još tisto notifikaciju kako biste znali kad izlaze nove videe. I to je bilo to, tako da uživajte mi i vidimo se. I zašto ja sad ovo radim? Ovo je prečudno, ali je zabavno.